ata to. 5 kilos. Grabe. Parang mga batuli. Bye-bye! Here. Do not touch that one. Okay, here. Sit down there. Where do you want? Pistol. Ikat. Isbog ito ikat. Karaghan ba pag audience? Ani, oy, kasamo. Nakakuha na. Huy, nag-record naman na ako, Aday. Oo, ito nag-record. Ay, nakasamok. Isbog at Aday. O sa Tagalog. Nou, de Rijksweg weet het. May mga Hi, Sylvia. Ang kasamok, ani, oy. Isbog ako. Isbog ako kamera tayo. Sengki lang ginahagbong. Isa-side view na lang. Ayan, ayan. Mahagbong na, ha? Ayan. Hala. Ayan. So, hi guys! Welcome to our channel. Hi, mga lalab. Hello mga lalab. Hello sa mga, hi mga guwaps. Hi. Hi mga lalab. Sige na. So in this video, ka-English. Ano kami? Bag raid kami ni Dayan. Yes, bag raid. Bag raid ko siya. So, magpalit tayo ng bag, Day. Magpalit kami doon ng bag. Sige, magpalit So, tayo. ito yung bag ko. Pakita mo na yung bag ko. Oh. Maliit. Versus bongga. Ito kay social. Ito. Bagong palit. Madaming pera bagong palit. Sa ako, dugay na ni. Dugay na ni ako, ah. Bahilo to, Day. Sige. Bahilo lang. Okay na, yun. Magpalit tayo. Sino mauna? Ako maguna. Bongga man to. Kabugat, uy. Parang 3 kilos ata to. 5 kilos. Grabe. Parang mga bato. Pure to pure. Katimbang. Di, oy, gaan Ayan. lang ng bag. Sige, mag-start na ako. Ikaw muna. Sobrang damo. Uy, kadamo, gid. So, ito yung bag ni, Inday, Ikat. So, yung una, kadaming sulod. Tapos, kinaghan. Nayawi. Nakakisulod. Charger ni Day. Power bank. Ay, power bank, Day. Social, ha? Social. Power Minder bank. mensen in de buik. Gigituyo man ni, uy. Ito yun, dyan. Uy, wow, may may sikat. O, awaton ninyo, ha? Ano ni siya? Greeting card ka ng card. Nga na, Day? Business card. Business card, business card. Jobigan ka. Business card. Joke lang. Op jou. Grabe, business card. Saan? YouTube card. YouTube card, o, Ikats di, Catherine Daguhoy. Hope you can visit to our channel. Bongga. Audience daw, ang audience. Audience sabi, wait lang a minute. Audience na mo. Ang mga mister. Nanggihuwat ka kakas adal may manguli. Nabasa na akong tiil dire. Next is camera case. Anong laman? Ito daw na dahil May laman, oh. Mga churba sa mga camera. Mga SIM card. Hanag SIM card, oy. SD card, SD card, memory card, card reader, lahat-lahat na. Diyan. Vlogger talaga pinaghandaan ni Iday Ikat, oy. Pinaganda. Pati eyebrow Dayon. pinaghandaan. Grabe dulit ka na, Day. Eyeshadow. Tapos may charger. Camera. That sa phone. Ja, is het. Yan. Dat is geen volgende keer opgemaakt. Nice, nice, nice. Ja, Yan. onze ouders niet. Tapos next, dito tayo sa... Maraba siguro na ilaman din. Wala sunod. May na lang, may sunod. Makadali na may kulian. Wala sunod. Tapos sa next tayo dito. Sure. Jar, may wipes, pang trapo sa lubot. May shades. Nee, ja. We hebben nog geen zuster die daar de commentaar van. Magbalit na ako. Agoy, may samakan. Tapos... Haging abubot si Inday. Uy. Mo tay bugat kay daghang abubot. Wala pa siya kuan. Beauty case. Sa ako, wala akong ganyan. Ay, kuan. Eyelash curler. Murag dili lagi na ang bag ni 24 hours Inday pag lipstick. mag-meet ta. Ja, sommige Ba't ora ni Tapos kani eyelashes. Pinaghandaan. Kagapon na ni abot.
Bagong palit kay bagong sweldo. Abi nga na ako, di mo abot. Sus, ako wala ko nakapa-perfume karon. May Nivea, roll on. Pangsagang sa kuan. Dry fresh. Pangsagang sa... Tapos, grabe ka, ilang ko ni ba? Sige nga pa mo. Ilang ko ni ngalan ba? Say. Reveal, Siki, Calvin Klein, yung sa girls, women. weet het niet, hè? Tapos sa last na, wala ko kitag wallet ay. May wallet. Nee, dat moet je wel een beetje op Why letten. sulod? De bescherming van Ah, may haar. wallet pa Ja, pala. die lui verder doen we natuurlijk niet. Uy, may secret, may secret. May secret. Sa ito nagtagod. Uy, daga kay jeans, uy, nakakahiya. Lagi. Sa last, Sila sa tungtungod. wow na sila, uy. Ang dami jeans. Ito yung, wow, wallet dai, wallet. Ay, boy na kagad. Wallet. Lekker, ja. Tapos meron na ng charger. Charger lang. Dayan, cellphone again. Dalawang cellphone. Muna akong editor. Pang-edit. Wow, editor. Tapos may bling-bling. Bling-bling, kung gusto mo maging pokpok. Kani wallet. Voetbal? Ja? Kwarta, Cecilio, ug mga cards na inlay. Oh my God. Ayan. May dahon. So, Oh, wala na. wala ka battery day. Ito sa battery. Oh, wala ko extra. Maar gaat hij alleen hoor. Tapos i-send ako sa inyo. Sige. Sige. Okay. Patyan. Okay pa na napa. Okay pa. Kaya pa. Ay, tabunan akong kuandi. Sige. Okay. Okay na. Okay, next. Kay Endayan naman. Ay, gamay kang sulod. Ay, lupahat sa kuan. Ay, sabag. Cute. Cute. Sofia. So, may na siya. Usa ba ni? Una-unsa na anak. Usa ni lip liner? Oh, lip liner. Okay, liner. Lip liner. Okay. Okay. Here. Cellphone. Muna akong business cellphone. Business cellphone na Business Endayan. cellphone. Wow! Dire, editor. Editor. Wow, Ah, bongga. bungga. Kumana kay gatanaw lang ya. Salamin. Dat is Sofia's. Ni Sofia ni ka Sofia. Oh, lipstick. Oh, MAC lipstick. 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 Mga mamahalin yung mga ano niya. Mali baraton ra ni. Saan na siya? Ay, Lipstick good, prep and prime. wow. Ganda nag-lipstick. Unya, why lipstick karon? Before mag-lipstick kani gamiton. Sudlay. Wala ka ka. Sus. Kay gamay man ang bag, so cute ang gibutang. Usa ni? Oh, sabi Hand niya. cream. Hand cream. Ka-cute sa iyang mga sulod. Had jij hem Kuan. gegeten, Erik? At sila dahil. Headphone. AirPod. AirPod. Kan je die eten? Special. Challenge. Apple. Oy, sponsor ni sponsor. Kisa lagi sponsor. Manghod. Ay, tingnan dito. Napagan. Kang Sofia. Sophia. Puro kay Sophia. Puro ka Sophia sulod. Ang dara na ay siya. Patay na kwarta. Ay, klaro. 10 euro. Tinyoro, pag-gasolina. Ibursa. Sophia. Kapag kayo, nakakong-jeans, uy. Ayan yung mga cards ni Endayan. Dali lang nato ipakita. I know what Yan is thinking. Wow! Battery. Battery oh! Battery is life. Pang malakasan. Wow. Dalawa. 2 extras. 2 extras jud kay dali ra mahurot ang kanon. Wa na? Wa na. Wala. Isod. Yan lang. Ingon siya, dado na yung dako na bag. Kinakusgan. Muna ni kinakusgan. Kleine voor de tennisracket. Bij de buren. Dat is een dochter over. Ja, eentje heeft er nog wel een. Kasi Abi na Endayan ako, ang... may ilalagay kayo na ano. Pampa. Wala na nga. Nou, als je nog een beetje. Nakita ko, wala man ako nakita. Ang amo po daw butain na to. Grabe ko tidak ko sa pag di ka bugat kis nga tanan. Bugat sa mga kuan. Bugat kis nga tanan as in. So mara ni akong bag, maliit. Okay pa na siya kay para mabutang na ko na. Camera. Ako duha man akong bag. Lampen in de wc. Kiri Ang ang tanan tanan ni na. Sofia para madali Ja, je lang. zit in de kamer. Ayun. So, So ayan mga guwaps. Yan lang ang aming ayan mga langga. mga langga. Ah, mga lalabs eh, mga lalabs. Mga lalabs. Ang aming collab na Endayan. Collab namin. Oy, i-subscribe nyo rin ang kanyang channel. Please. Please. Oy, i-subscribe nyo din. Di nyo na kailangan i-subscribe ko kay daghan naman.
Ako di. Subscribe nyo rin. Dali, dali. Sapoy sa mukha ni sa, oy. Subscribe din si Inday Val. Family rin suma. Ay, don't forget ha. Okay, ayun lang. Bye-bye! Ay, abangan nyo ano namin. Next namin na collab. Oo. Abangan nyo ha. Kung may gusto kayong gawin ni Ikat at saka ni Indarval, Request lang, i-comment request. nyo o request nyo silang dalawa na Just paano comment gawin natin nila. daw. Tatlo kayo at tayo. Oh, kaming tatlo. Kaming tatlo. Gaya ko na to ang Dunay Love. Ano yun? Dunay Love. Dunay. Ay, oo, Dunay. Si Zainab og si Kaan. Oh, tayo kita. Aw, Sa doon mata. siya. Sino yun? Yung isa? I'm also screaming. Kasi itong isa. Aura. 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 Di ka nang... Baik ni siya oh. Nakalimot na. July. Oh, July. Usab ba? July. July. Dunay Love. Nagtayo, unsa man ta? Kita ba nga? Huy, wag nga lang lagi. Kuan. Si basa ang kikidri. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지